Murimo uyu wonekanire ria mbere kiumia kihituku wodi-ini ya Mosop magikuruhanio theremi waguo ukorwo gicungiririo ni mahiu kuma kaunti marigaini ya Kajiado na Narok. Agikira uhoro uyu mukonde Minister wa urimi Enos Amuyunzi oigite ni maigite mitaratara mikinyaniru ya kuhurana na thina ucio riria aheanite hindi ya kuheo kwa janjo na kuhinyiriria muigi gwitikira gutwara mahiu mao makaheo janjo. Ng'ombe ambao wako na huu ugonjwa huo wanakuwa na vidonda katika midomo, na hizo vidonda zinasababisha ng'ombe isikule, so ng'ombe zinakosa appetite, na unakuta ng'ombe wengi wanatoa mate nyingi, ropey salivation, na pia vidonda zinaingia katika miguu, so unaona ng'ombe hawezi kutembea ndio waende kutafuta lisho. Wigite makinya mana ihenya magiaga kuoyo no macungiriria hathara nene ya maciaro kana ginya gikuo. Jaribu kuzuia spread ya hiyo ugonjwa isienee kwa sehemu jirani. So ndio leo tumeanzia hapa leo, na kesho pia tutaenda sehemu zingine ndio hii ward imekuwa cleared kabisa, ndio ugonjwa usienee. Kurigana na afitha wa kurigita mahiu murimu uyu utumaga mahiu kugia na urugari gukira githimi kwa ihinda ria kuma thiku 2 nginya 6 na kurumiririo iroruha kanua o ndomwe na maguru ma mahiu macio. Murimu uyu ukierekana kugumira wodi ya Matweku, Mosop, Gogar na Visoi. Ona kuri uguo gutire mahiu marivotetwo gukorwo makuite.